Smješten u američkom susjedstvu, film počinje sa Jer Mitchell, srednjoškolac koji ima kuću za sebe samo zato što su njegovi roditelji na odmoru. Pa, skoro sam, mora se brinuti o svojoj mladoj sestri, Bra, koja ga budi da bi mogli ići u školu. Pošto je tog dana malo zaspao, Jer žuri da se obuče i doručkuje. Svoju prljavu odeću ostavio je u mašini za veš, tako da nije imao izbora nego da osuši košulju u mikrotalasnoj. Također zagrijte kolačić kako biste maksimalno iskoristili priliku. Ali žurba ne pomaže mnogo. Otkrio je probušenu gumu na svom autu. Shodno tome mora koristiti stari automobil svoje majke, koji ima supermu na registarskoj tablici. Na putu Jer pokupi Fran, gotov prijatelja koji je zaljubljen u njega. Dok ga ona pokušava pozvati van, Jerja ometa plava djevojka u drugom automobilu. Njegova sestra ističe sljedeći semafor, zbog čega Jer gotovo prevrne automobil, iako ga uspijeva stabilizirati po dolasku u srednju školu Eaver. Protagonista čuje glasine o novom učeniku sa reputacijom psihopate koji nikome ne dozvoljava da ga dira. U stvari, izbačen iz svoje prethodne škole zbog povrede učitelja koji se rukovao sa njim. Nakon toga, ovaj učenik je poslat u specijalnu srednju školu, gdje je poslao 3 najteža učenika u bolnicu. Tako je završila u Eaveru, svojoj posljednjoj prilici da izliječi svoje ponašanje. Kad čuje toliko glasina, Jerja zanima dječakovo ime. Upravo u tom trenutku. Automobil zloslutnog izgleda staje ispred škole. On pripada tijelu, impozantan momak sa zlim licem, isti student o kojem su svi pričali. Dok se brine za školsku radnju, Jer nailazi na Karen, plavušu od ranije, zajedno sa svojim prijateljima. Želi kupiti neke stvari, ali nervoznom Jeriju sve krene po zlu. Kasa se ne otvara i jedina promjena koju imate je u novčićima. Kasnije, tokom časa novinarstva, nastavnik kaže učenicima da je jedan od njih. Morat ćete intervjuirati Bodija i napisati članak o njemu kako biste mu pružili odgovarajuću dobrodošlicu. Počinje da spušta olovku dok ne dođe do imena Jerry. Samo čuvši to tjera Jerija da ga zamoli da ode u kupatilo, gdje neočekivano naleti na Bodija. Iskorištavajući situaciju, Jer pokušava objasniti članak, ali Bodi misli da je policajac za narkotike jer postavlja mnogo ličnih pitanja. Kao odgovor, Jer kaže da ga nije briga koristi li Bodi drogu, iako se čini da to vrijeđa stalkera. Tada protagonista pokušava da izađe iz razgovora, govoreći mu da zaboravi da su pričali i daje mu ljubazan udarac po ramenu, prijateljsko tapšanje po ramenu od manijaka koji mrzi da ga se dodiruje. Za nekoliko sekundi Bodi podiže Jerrya i udara ga u ogledalo. Ali to nije dovoljno. Ne baš. Bodi je još uvijek besan, toliko da izaziva Jerrya na tuču odmah posle škole u 3:00 popodne, upozoravajući ga da ne beži ili kaže nastavniku ili će mu se kazna samo pogoršati. Da stvar bude gora, drugi učenik sve čuje dok se krije u štandu i odmah počinje širiti vijest o predstojećoj borbi. Nakon toga, Jer se šokiran vraća u svoju učionicu, gdje ga dočekuju Fran i njegov najbolji prijatelj Vincent, urednik školskih novina. Kad saznaju za borbu, oboje predlažu različite strategije za njeno izbjegavanje. Jer misli da bi razgovor sa Bodjem mogao biti dovoljan. Međutim, Bodi jasno daje do znanja da ne želi da vidi Jerrya do 3:00 popodne. Borit će se. A Jer tu ništa ne može. Kasnije, u audiovizualnoj sobi, nekoliko ambicioznih filmskih stvaralaca prilazi Jerryu. Žele snimiti dokumentarac o tuci. U isto vrijeme, čini se da je Karen zainteresirana za Jerrya jer je impresionirana što će se boriti, iako Jer ne može odvojiti pogled od ekrana koji prikazuje 2 insekata koji se bore. Nije iznenadzujuće da već na kraju ubije manjeg. Kad se čas završi, Jer otkriva da Vincent pokušava ući u ormarić sa tijelo. Posadite britvu tako da se to tijelo izbaci. Međutim, Jer ga podsjeća da će tijelo saznati ko je to uradio. Vincent brzo uklanja nož prije dolaska ostalih učenika. Nažalost, Vincent je zaboravio ključ ormarića, pa sada mora uzeti anonimnu poruku o nožu prije nego ga nastavnik vidi. Jer pokušava provesti dan kao da se ništa ne dešava prisustvujući događaju u teretani. Ipak, shvata da ga telo posmatra izdaleka, pa se zaključava u kadu. Bodi se ubrzo pojavljuje i otvara sva vrata dok Jerry ne otvori svoju tezgu dobrovoljno. Na Jerryevo iznenađenje, par koji snima film počinje da ga snima bez njegovog pristanka. Prestravljen, Jer odlučuje napustiti školu. Ali baš kad uđe u svoj automobil, pronalazi nož zaglavljen u volanu, zajedno sa porukom koja kaže, nema spasa. Zvono zvoni u 3:00. Zapravo, nema spasa jer je Bodi presekao žice za paljenje Jerryevog auta. Odmah nakon toga, Jerrya presreće Duke, čuvar škole, koji primjećuje da je nervozan. Duke uzima svoj posao tako ozbiljno da je Friskjer, pronalazi brijač i šalje ga. Dolinsk, dekan discipline. U uredu, Jer mu govori sve o tijelu, ali gospodin Dolinsk misli da je to najgluplji izgovor koji je ikada čuo. Osim toga, anonimna poruka koju je napisao Vincent koristila Jerryevo ime, što znači da je Jer sada označen kao mogući maloljetni delinkvent u hodniku. Jer se ukršta sa predstavnikom računovodstvenog kluba. Klade se na borbu.
Neki će jer trajati duže od 3 minute. Drugi se klade na to koliko šavova vam je potrebno za rane. Tražeći drugo rješenje, Vincent aktivira požarni alarm tako da se svi evakuišu na selo. Kada izađe na polje, Jerry se okreće Craigu, najpopularnijem nasilniku škole, koji pristaje da se suoči sa telom u zamenu za $4,500 koristeći prednost evakuacije. Jer odlazi u školsku radnju da ukrade kasu. Naravno, neće se otvoriti. Pokušava ga bezuspješno udariti raznim predmetima, čak i koristeći aparat za gašenje požara. Uspijeva ga samo aktivirati uzrokujući haos. Barem se kasa otvara, pa jer odmah uzme sav novac. Aj! Dolinsk odgovara. Učenici, možete se vratiti na nastavu jer je to bila lažna uzbuna i on obećava da će pronaći krivca. Jer daje novac Craigu, koji se priprema da se suoči s tijelom za vrijeme ručka. U međuvremenu, Jerry čeka sa gospodinom Rice, učiteljica koja vodi školsku radnju, koja je užasnuta ovim neredom. Iako jer sugerira da je to mogla biti nesreća zbog navodnog požara, Rice uzvikuje da kogod je to uradio treba da bude izbačen. Kada dođe vrijeme za ručak i većina učenika krene u kafeteriju, jer i Vincent čekaju u biblioteci. Iz ugla gledaju kako Craig pokušava zastrašiti tijelo, upozoravajući ga da se kloni Jerrya dok mu zabada prst. Da, dodirno ga je. Tijelo trenutno lomi Craigov prst i šalje ga da se zabije u police za knjige, uzrokujući domino efekat koji otkriva Jerryovo i Vincentovo skrovište. Tijelo im govori da ušute dok Craiga boli. Nakon toga, jer počinje osjećati mučninu i završava povraćanjem u kupatilu. Vincent pronalazi Jerrya da mu kaže da mu je Craig vratio novac jer se osjećao loše zbog njega, ali Vincent je zadržao $1,000 zbog svojih problema. Čuvši to, jer se žali da nije vratio $1,000 i novca, govoreći da je on sve sredio da Vincent može intervjuirati Bodija. Bijesan, Vincent baca novac na njega i odlazi. Nakon što je to vidio, Bra savjetuje svom bratu da se loše ponaša kako bi ga poslali u pritvor, mjesto gdje ga čak ni Bodi ne može povrijediti. Poslušavši njegov savjet, jer izgleda kao loš dječak u sljedećem razredu, priča nepristojne viceve i pali cigaretu pred učiteljicom gospođice Farmer. Dok priča o njoj, jer daje koketne komentare koji iznenađujuće rade. Na kraju se ljube. U trenutku kada se povuče sa njenih usana, Jerry se onesvesti od nerava. Budi se u ambulanti i saznaje da nije kažnjen. Naprotiv, gđica Farmer mu je dala svoju kućnu adresu. Učenicima je to impresivno, uključujući Karen. Ali jer ne može prestati razmišljati o predstojećoj borbi, pa odlazi u trgovinu da vrati novac gdje ga Fran čeka. Prema njegovoj duhovnoj životinji, oni moraju formirati emocionalnu vezu kako bi ga zaštitili od borbe. Iako to nema mnogo smisla, jer pristaje na Franne želje, samo da ga ona ostavi usred poljupca kako bi mogao smisliti bolju strategiju. Kad jer pokuša otići, presreće ga Rice u Mulvihillu, poručnik lokalne policije. Mulvihill kaže da većinu krađe u trgovini počine zaposleni. Ubrzo nakon toga, jer polaže ispit ne znajući ko je pored njega. Naravno, Bodi je taj koji bulji u njega, jasno dajući do znanja da želi odgovore. Nažalost za oboje, nastavnik ih uhvati i pošalje u kancelariju direktora. Dok je Jerry insistirao da kopira Bodija, direktor traži od nasilnika da uradi neke matematičke zadatke na tabli. Na iznenađenje reditelja i Jerrya, Bodi ih rješava bez napora. To dokazuje Jerryevu priču i dodatno narušava njegovu reputaciju, već narušenu incidentima s nožem u trgovini. Uprkos tome, protagonista ponovo pokušava da razgovara sa Bodijem, ali nasilnik nastavlja da insistira na tuci. Jer joj tada nudi $3,500 da to otkaže. Bodi se slaže, nazivajući Jerrya najvećom kukavicom koju je ikada upoznao. Ta uvreda proganja Jerrya neko vreme, dok ne skupi hrabrost da zahteva povratak svog novca kada Bodi odbije. Jer je podsjeća na tuču na kraju škole. Konačno stiže 3:00 popodne. Odlučni Jerry odlazi na školski parking gdje su se svi učenici okupili na najiščekivanijem obračunu veka. Nažalost po Jerrya, čini se da ga reditelj zaustavlja, stavljajući ruku na tijelo da ga otprati. Spoiler. Direktor završava uzimajući nokautiran sa udarcem. Do sada znaš zašto. Odmah počinje borba. Jer je prvi koji je pao na zemlju. Fran interveniše da preti Bodiju, ali jednom rukom je gurne nazad u masu. Besan, Jerry ustaje i udara u sileđiju. Bodi ga lako izmiče i zadaje udarac u grudi. Jer ponovo završava na zemlji, ali vidjevši da njegovi rivali spuštaju gard, on udara Bodija po nogama i hvata ga u koštac. To je solidan potez, ali Bodi ga baca na auto. U to vrijeme Duke i Mr. Dolinski pokušava da interveniše. Duke pravi grešku dodirujući Bodija i gledajući što se dešava, Dolinski odlučuje da pobegne. Podstaknut sestrinim navijanjem u gomili, jer uspijeva udariti udarac od kojeg Bodiju krvari nos. Nasilnik odgovara jačim udarcem koji jer ostavlja zapanjenim. Kao da to nije bilo dovoljno, Bodi vadi svoje tajno oružje, bokser.
Ali prije nego što ih može upotrijebiti, Vincent skoči na nasilnika i bokser sleti blizu Bri, koji ih odmah predaje Jerryu. Nakon neutralizacije Vincenta, Bodi se vraća u borbu. Jer čak čuje režisera kako ga bodri. Ovo je tvoje vrijeme. Srećom on to ne kvari. Nakon velikog udarca Jerry izgleda iznenađeno svom rivalu dok Bodi ne padne nokautiran. Studenti izbijaju u znak proslave, a Jer dobija poljubac od Fran. Međutim, zabava prestaje kada poručnik Mulvihill stigne da uhapsi Jerrya zbog ukradenog novca. Policija također planira da uhapsi Bodija, ali on je nestao bez traga. Tada direktor interveniše u Jerryevo ime i traži od Mulvihilla da odloži ispitivanje za sutra. Uprkos svojoj pobjedi, jer je uznemiren što je Bodije pobjegao s novcem, ali ubrzo gomila studenata dolazi u trgovinu u kupovinu kao nikada prije, dozvoljavajući Jerryu da vrati $450 plus mali profit. Sve ide dobro dok se Bodije ponovo ne pojavi, izgleda spreman da ponovo udari Jerrya. Umjesto toga, vraća novac i pokazuje osmeh poštovanja prije odlaska. Međutim, to nije kraj Jerryevih problema, jer Fran, Karen i gospođa. Svi farmeri su se pojavili na istom mjestu da traže njegovu naklonost.